kuri Gerard mukuru w'ishomero bakashitama abeji birumushanju kandi ababona bakire ebigezo ebi Imbashaba ngumwe murebe performance y'abana mwakutwara bambe y'amashomero mwakutwara y'abana kandi ikindi mbashaba ngureta abana Kinoni High School abo kuba ito tujya ahamaramwa gira amakuru agariyo ngashohora turya banshanju na mwenda Mbarara gureta turya bakana Rwampara district nito twebembire turi number 1 kandi nito twebembera Rwampara yona kandi na hati shiriyo tujebembera Kinoni High School eriyo negumiza mu kushining isinyuka biciramo cyo kubanza it is hands on ebintu nono bipata onengaro zawe rero kugira ngo wakora maximum ni skills zo kuba wayifundira nk'umuntu projects n'ibindi bintu oja za skills communication Kinoni High School abashomesa abutwagambaho nabo bayoreka oku inshomesa agency ya eroho kwera ndungi okwera beje tegereza grading age yoreba results zo munte zatanze usingiro rero ngo ine A aro B aro C D like that oyi nabakoze tukatandikana y'umwaka w'2020 kandi twakuratirira engenderwa yayo abana new curriculum bakajya adoptinga kandi bagikunda combination tuzihindukire ngo kuzibezeraho muziro be bashomese zo mu level combinations izo kumanya za PM BCM zigumireho gashakwa kuri Stofa ahimbuze